that we cope with and fight for them here in Kenya. Na Bishop Negoreto gethi office day and out, no Dikoreto dena successful moment, but negiada governor wa Murang'a amenye like the other teachers, regular teachers, aya ni arimu aria marona gutire nie tofauti nao mwathani agoco. Na tondu wagwo ni ndina shairi gwenda go present ndioi kana ni ndathiuru. Haya, JCM Kangema. Neno la Mola kasikika, JCM kafikika, Kangema tukafika kupokea neno la Mola. Neno la Mola kahubirika, kona na kona kasikika, milundi kapigika, jiani tupitie, maswala kauzilika, JCM kaibuka, kanisa la watu wote, Wakristo kakubalika, kumpokea paskeni, rohoni kajazika, na neno teletele, neno la Mola kapepea, JCM Kangema, umati kafurika, General Cargo Stadium, Bishop Beni kafika, kumtia wakfu paskeni, paskeni kakubalika, kueneza injili ya Bwana. Asanteni. We. Thank you Bishop Kangema. Tugaga gaka niko getwaraga ngai ari mbere unake ni mamu wao na ni akawega ni oka haha reke tuigue kiugo kinini. Mwathani agoco ni ndacokia ngatho ni undu ni mwatuite tuke mbere-ini yanyu mbere-ini yanyu undu uria ingimwira ni thomithitie muiritu uyu wakwa na riria ndamathomithagia hetwo ciana igiri itonaga hari uria mukuru no cio ndamuthomithirie hindi ya micuki ucio ona ndiathinikire na unithinikite ni we ihinda inene aigakinya hau maigua kinyite na riu no turathumbuka na wira ucio na ni tureciria Ngai ni wa gwika undu no ndirathi tukimuhoyagira ona ucio ngi ari o thukuru undu ni athomire na athomire kinya Gitui agacoka college yake athomeire Masako na secondary athomeire Thika koguo guothe ni thiururukite na ni ndagagaite hanini na ni ndacokire oni ngikira hinya ndagaika guku ndi ndathire kwa DC kinya Murang'a obisi itari ndaingira na ndaingira ku ni ndateithikire thiini wa mwiritu ucio ngi ndire na uru ni ndimendete muno ni njigua ngoro yakwa ikikenio niyo undu riria amatathiite thukuru ni ndeciragia maundu maingi ni ndonaga tari ni hetwo ciana itonaga ndinyika guka ngima no riria thiururukite kuu guothe ngona toni na ngatiga gwicokia na ni ndacokire riria ndahirwo ciana ici ngithie kuri baba aria manjiarite ngimuria kari kikira tuma ciana ndaheo amwe makahiana uguo baba njirire njeri ni tina thina na Ngai ni enda kwionania na baba itu ari muhonoku aturite nyumba-ini ya Ngai koguo na ithuĩ tũtũraga nyũmba-inĩ ĩyo na tũtigwĩte gũthengania na nĩ ndokire ku JCM ũyũ nĩwe wambĩte gũka mbere yakwa na niĩ ngĩigua kũu nĩkuo ngũka na ndikauma kuo na kũu nĩkuo ngũtũra tene na tene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ na rĩa Roho na rĩa Mũtheru. Amen. Okay, thank you. Ngwĩciria rĩu ndi no ndũngĩ nguongerera tiga ati muiritu ucio riria tukorire bishop ni atukorire na agitukaira na tukimwamukira na iguru ria uguo kaihinda kau tutigitie mieri eri tuhingie mwaka mugima twina ciana ta 5 uguo tukoretwo tugithomithia tugitwara cukuru na ni tukoretwo tuteithikite na ashirika magana meri ma 30 thiini wa ihinda riu na ngwiciria ni undu wa maguta macio ni ndireciria riu kumanagia na hau o uguo andu mategwitikagia mekuragia kana ucio niwe tuiguaga kana niwe tuonaga koguo na no metereire na hamu nene guthikiriria ona ciugo ciaku kumana hau njuge ithuĩ na ithuĩ tutikoragwo turi athini o hindi o twauga ati tutikoragwo turi akari
Auguo twauga ati guku ni kurigiceirio ni itonga koguo na twarikia haha andu matigathi tutiagite kindu gia kumuhe tondu bado no tukoragwo twina ikumbi. Thank you. Amen. 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 God is good. All the time. And all the time. Mundu nake. His Grace Bishop Ben, Mom, Reverend Joy, the guest of honor, Pastor Ken, all pastors, all protocol observe. Bwana Yesu asifiwe. Hamaritwa makwa njitagwo Jane Wambui wa Gikonyo, ndungataga Dematron JCM. Ura ingemwira His Grace, karibuni JCM, nitubwendete na niturakenire muno na riria watuheire kanitha nitwakenire na nitukunyitirira kioneki giaku ga compassion. Tutikwaria maundu maingi no atumia ni maranjirire ndina atumia ndigwa na ni maranjirire ni makenete niwe na gutuhe pastor na guka kumwamura. Ngai wa muoya murathime. Amen. Keto appreciate andu acio in a better way. Thank you so much. Na go hope Governor Rugogororo, who happens to be my friend and my former classmate. Nijuri neigua twetanaga manga ya sorry. Twetanaga manga ya sorry. Sorry ne solidarity. When you are back in Thika High School, class of 98. Ogo Governor Hariore, you remember. Ogo Veronica ile tukau tushirikiane hadi tamati. Now, Florence, kindly. Let's appreciate Madam Florence as she comes to give her 2 cents. Like atuma appreciate kinya haha. We can do better than that. Asante sana na Mungu akubariki. Thank you. Thank you. Thank you so much. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana asifiwe. Amen. Niinulie mkono kama unaniona, mtukuze Bwana. Bwana apewe sifa. Hallelujah. My bishop, my Reverend Joy, pastors wote ambao wamefika na pia wakuu wa serikali. Nashukuru kwa sababu ya siku ya leo. Mimi naitwa Florence na nimetoka upande wa headquarters. Kangema tumekuja kuwaambia ya kwamba Mungu anaokoa, Mungu anadumisha na Mungu anazidi kubariki. Bwana apewe sifa. Wamama ambao mko hapa tumekuja kuambia kwamba wamama msimame, kwa sababu katika nyumba ya Bwana kukiwa na wamama kuna maombi ambayo imesimama. Yes. Bwana apewe sifa. Wazee ambao wako mahali hapa nimekuja kuwaambia ya kwamba mkisimama na pasta wenyu kanisa litasimama. Wana youth ambao wamefika mahala hapa, ni wakati wenyu wa kuamka na kuambia watu wa Kangema Yesu anaokoa hata katika ujana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tunashukuru sana kwa sababu ya safari ambao tumekuja. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kufika Kangema na kusema Bwana anaokoa, anadumisha na tena anabariki. Bwana awabariki. Wachungaji walio hapa na kuja kuambia Mungu yuko pamoja nanyi. Nitakuwa anointing hiyo. Like I appreciate mom in a better way. She has a spirit of an evangelist. Thank you. Na uhoyagire hote kwaria guo jaragia kahora. Tapup. Kahora Ngai ni ariokaga kumurora. Muri ngukinya level yo. Now, without wasting further time, nijue tunatugatĩria ingĩ rũgongo rũrũ na ngwenda gũthiĩ direct nigetha appreciate atungatĩri. Kwa hivyo wachungaji wale walio katika makutaniko haya tuje hapa mbele na ili tusalimiane. Arĩa matarĩ akanitha wa JCM twambĩrĩrie nao, tucoke tũrĩkĩrĩrie na JCM family. So if you are minister here, just come here, and I would like to request you kindly tondũ kĩathĩ nĩ kĩrĩ mũthĩnjĩrwo ũrũgame o haha utwire turitwa na kurotungataga. Twakinya hindi iyo ĩngĩ, we are going to give you a chance, but for now your name and where you minister. Kama kuna wachungaji wengine haraka sana, Mungu abariki. Tuhike tu na tukifika hapa ni kusema tu jina kwa heshima kuu, jina tu na mahali unahudumu na ili tuokoe karibuni katika madhabahu.
Amen. Bwana asifiwe watu wa Kangema. Amen. Bishop wetu Bishop Ben, Reverend Joy, Reverend Siaria Geothimekuo na pastors na aliothe mokite ni undu wa kiamuro giki kia Pastor Ken. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nipungie mkono. Bwana asifiwe. Amen. Jetago Pastor John Meshuki wa Nyambura ngahonoka na ngenda Kristo wa Ngai ni undu wa kuhonokia ndungata guku Kangema mwena wa Gikui na kanitha witagwo Amazing Grace World Evangelism. God bless you. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nifungieni mkono hivyo kama unaniona. Bwana asifiwe. Nami nashukuru Bwana ni kwa sababu ya siku ya leo. Naitwa Pastor Lydia. Yesu ni Bwana. Nimekuwa nikifuata Bishop na Reverend Jane na Reverend Joy kwa muda. Nimetoka pande za Roiro lakini nafanya kazi ya Mungu mahali hapa. Kwa hivyo ninahubiri pande ya KCC. KCC ni kutoka hapa na huku chini. Na ninahubiri nikiwa nimeokoka. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Alifugieni mikono. Bwana asifiwe sana. Mimi naitwa Evangelist David Meshuki. Ithuĩ tũhingaga iherero tukahingũra ikenero. Mwathani arogocwo. Bishop nĩ mũrata wakwa mũno, nĩ mũrata wa family itũ na nĩngenire ndamuona ũmũthĩ nĩ tũnyuanĩire gacai. Bwana asifiwe. Gũkũ nĩkuo hunjagia na kanitha wa Full Gospel Church. Bwana asifiwe sana. Amen. Na Bishop nĩ mũrata witũ. Mwathani arogocwo. Mwĩtaga nginya ũhiki gwitũ family-inĩ agoka na koguo ndakiuga okĩte taretwa Meshuki jikarete au thutha waku ngũnyitĩrĩire gũkũ nĩkuo gwitũ. Ngai arogocwo na akũrathime Bishop. Gũkũ rĩ ngwĩciria kĩrĩa kĩandĩkĩtwo thĩinĩ wa Thaburi 24 wĩyambararie ihingo ici mũthamaki wa riri eke atĩa atonye nacio ikoria mũthamaki wa riri no. Inyuĩ nĩ inyuĩ mũkuga mũthamaki wa riri nĩ Bishop na nĩ okĩte na nĩ agũtonya Kangema. Mwathani arogocwo. Nĩndĩrokire gũcera mũthenya ũmwe ndĩrakwa nĩ ũkuĩte acirika itu atatũ no ndĩrakiuga ti ũndũ Ngai arĩ ũkuo. Mwathani arogocwo. Onake ndĩrona magĩtungata gũkũ ngona makainama ngamera yake ndĩrahunjagĩria biũ no ndakiuga Ngai rũrũ nĩ rũĩ. Bishop Mwathani arogocwo. Ngai amũrathime. Ũndũ ũrĩa wa bata nĩ ithuothe tũhinge hell tũhingũre heaven. May God bless you. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Bishop na kigogona na referee na mapasta othe marikuo hamwe na mwanake wa Jesse tondu ari haha ni hikahikire tondu maguta mariho. Mwathani arohe ugoci. Hamaritwa makwa ajitagwo Bishop Judah na ndungataga na kanitha wa Firstborn na gũkũ nĩkuo gwitũ kũrĩa Rwathia na Jesu Kristo aroheo ugoci. Thĩinĩ wa maandĩko ma Isaya 61 ma roho wa Ngai kana akĩarĩria Isaya augire Jehova nĩ anjitĩrĩirie maguta mũtwe nĩgetha hunjĩrie andũ arĩa athĩni ũhoro ũrĩa mwega. Twĩna njamba na Pastor Ken muthenya wa muthi ni tondu uri haha nigetha uneo maguta ni tondu riria Samuel itanagiriria maguta ambire gwitiriria mundu gwitwo Saulu akimwira watu atigana hari haria uguthi ugere no Daudi aitiririo maguta athire kumomora uthamaki wa Goliathu Israeli gukigea na thayo nake toguo mutungatiri Meshuki auga tuhinge hero tumomore kuria kwa ngoma nigetha Jerusalem irugame tondu ithuothe turahuranira thakame ya gaturume na Jesu Kristo arohe ugoci na arathime muthenya wa muthi. Amen. Asante. Amen. Mwathani agocwo. Hallelujah. Hamaritwa makwa njĩtagwo Apostle Paul. Ni ndĩ mũrata wa Pastor Ken wa matuko maingĩ na mũrata wa Bishop Ben. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndĩronire Pastor Ken apostite Facebook-inĩ na ngĩmũhũrĩra thimũ ngĩmwĩra nĩ ngũka
na nä ndakinya mwathani agocwo. No njuge atä ndä gå kå ndä må kenu tondå Bishop Ben rä rä a akoragwo na Ikuru Lions Garden twatindaga nake hau, mwathani agocwo. No akorwo ndangä ndirikana na tå gä thiä kå ina onake kå rä a Kunist kå rä a 58, mwathani agocwo. Na Ngai akå rathime Bishop, na ithuĩ no tå rahunjia Ngai, niĩ ngoragwo Juja ministry ĩrĩa ndĩrahunjagia nayo mĩaka ta 15, rĩu ndĩrũgamĩtie ũguo Ngai no akũhe itũũra, mwathani agocwo. Kwa hivyo Mungu abariki, Mungu atende mema. Thank you. Ngai nĩ akũhete itũũra. May you become in Jesus name. Wachungaji wote wa JCM tafadhali tujaribu kwa wakati na ihenya muno muno kanona inyuĩ mũtahwo mũga Bishop nĩ arataha mũthuri fani muno ithuothe no itaha rĩake no mũthĩ no egũtaha. Ngai arotũhe roho ta ũcio agũtaha. Asante, karibuni kwa madhabahu, jina na mahali pa huduma. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Maina na nimeokoka. His Grace Bishop Ben, our mom Reverend Joy, tuko hapa kuwakilisha tuone Pastor Ken amekuwa kuhani. Be blessed. Asante. Amen. Naitwa Reverend Kibe kutoka kanisa letu la Mwea. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Naitwa Pastor Eric, JCM Mwea, and also I've been waiting for commissioning in my parish by another grace by Bishop Ben, in the name of the Lord Jesus Christ. Nataka kucongratulate the bishop, the pastor Kangema, kwa sababu ya wakati kama huu ambao Mungu amekuja kumiminia mafuta katika kazi yako. Mungu akushikilie katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bishop, mama ye, Reverend Joy, Reverends wote walio hapa siku ya leo, walio wageni na walio wetu, wachungaji wote, all protocol observed. My name's Shepherd Karu Wamwangi from Embu. Thank you. Your Grace, our Bishop and Mom, Jitwa Reverend Captain Eric Mawashege, hujagia kule JCM Mwena wa Ruaka. God bless you. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Our dad Bishop Ben, Mom Reverend Joy, Reverends wote, pastors, JCM family. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Frex Mutugi kutoka JCM Meru kule Baraimo. God bless you. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwathani arogocwo. Ndirenda tuikare na kiundu kia heho. Mwathani arogocwo. Hallelujah. My Lord Bishop, Reverend Joy, atugatiria riothe amagoko kanitha wake ngima muri akenu. Ni muri akenu. Tamaka maguta moka no igwa gaka ni karui. Ni karaswagie ni gagwika kaundu. Pastor Mary JCM Kagio Town Branch demokenu ni wega wa Ngai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Andu akange ma JCM oye. Oye. JCM oye. Pastor Mangi JCM Kianyaga. God bless you. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Jitagwo Pastor Dennis Kirago, hujagia the wa Shepherd Karu kuria Embu. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina lake lipewe sifa. Amen. I'm Pastor Pius, tuhujagia na Kirago turugurwa Shepherd Karu Embu. Mungu awabariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. My Lord Bishop, our mom, Bwana Yesu asifiwe. All pastors and protocols observed. Kwa majina naitwa mchungaji James Komu kutoka JCM Mombasa Town Chapel. Hallelujah. Amen. Ukiwa pale Mombasa, umekuja vacation, umekuja kununua gari, karibu mahali pale Mombasa Town CBD, tubarikiwe pamoja. Amen. Na sikuja peke yangu, nimekuja na my brother all the way from Mombasa. Bwana JJ, simama watu usalimie kidogo, just wave.
tuko naye pale Mombasa na Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bishop, Reverend Joy, Reverend wote, Bwana Yesu apewe sifa. Kwa majina naitwa Pastor Edwin. Nashiriki na JCM pale Joska, na pia hapa ndio kwetu hapa Kagema. Hata my mama wanasikia nikiwa hapa. Kwa hivyo Bwana abariki sana na Bwana watende mema. Na wachungaji, kama uko na bibi yako hapa, it is prudent you come with her and appreciate her in front of the people. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wa Kagema, Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Baba Askofu, Bishop Ben na our mom Reverend Joy, wachungaji wote na maaskofu wote. Mimi naitwa Pastor Risa Steve Kamau. Yesu ni Bwana, na hudumu chini ya mtumishi wa Mungu Pastor Kim Mohea kule Remuru, na Yesu ni Bwana. Mungu awabariki sana. Tumefurahia kuja hapa kusherekea ushindi wa mtumishi wa Mungu Pastor Ken. God bless you. Basi Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Pastor Benjamin kutoka kule JCM na Nyuki. My Reverend amesema mtu asimame na mke wake. Pole, mimi sina. God bless you. Oi mira kwere ukai. Keto appreciate mutugateri wa Nanyuki. Asante. Mwathani agocwo. Amen. Njĩtagwo Solomon kana Njoro. Tuhuje na Pastor Dan kũrĩa mwena wa Mũrang'a. No mahinda maya nithe na mbere gwĩtĩkĩrĩka mwena wa Sagana. If I can be given a chance, I can become. God bless you. Wow. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa majina naitwa Pastor Dorcas PG. Nimefurahi kufika Kangema. Tena kwetu ni uko Nakuru region. Na ndirakena ni tondu wa pastor wa Koibi kunjeherera nigetha na niĩ njitĩrĩrio maguta. Nĩnjũkire nigetha ngue blanketi kwa sababu ya Bwana. Wow. Bwana wabariki. Amen. Baba Askofu na Reverend Joy mama yetu na kanisa la Kristo Gitonga Kenywa, jina langu JCM Thika. Mwathani agocwo, our bishop, my mom. Mwathani agocwo. Amen. Njĩtagwo wa mai nĩ nyendagira Kristo nĩ wa kũhonokia ndiatungata kũrĩa Kanya-inĩ rungu rwa Pastor Jacob. Bwana Yesu asifiwe. Njĩtagwo Joshua Nyambura. Turatungata kũrĩa Kanya-inĩ rungu rwa maguta ma Pastor Jacob. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa majina ni Pastor Jacob. Na nimeokoka, Yesu ni Bwana. Kwetu ni pale Kanya-inĩ. Tunaendelea kusimama na injili na kuhudumu tukiwa tumeokoka. Nĩtũkĩte na andũ a Kanya-inĩ arĩa mahotire gũka. Ũko wĩ hau no ũrũgame ũgeithie kanitha ũguo. Ebu wetu wa Kanya-inĩ